Maya paabak po ke kongan amakiramdam karing radyo at manalbeking ke katamong online live streaming. Pagmasusyan tayang ngeni ing banal a misa para king Martes ning kalima ng Domingo ning pamanyubling mebye. King makapasubaling paralan, daraon taya naman iting misa, antimong pamagsadya, para king piyesta ning Nuestra Señora del Rosario ning Fatima, king daratang amayo, 12. Ingke katamong kapag masosyan, ning banal a Eucharistia, panimunan ng Reverend Father Marvin M. Sinlao, Director ning Domus Pastorum Balepari, king maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayong ikantangeni, ing dalit a pamuklat. Kilagyo ng ipam, poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Ing grasya ng Ginoong Diyos, ang maragula lugod at nakalalunos, mantabeya kaya kayungan. At keko antimurin. Kapatad, si Chantal, ring kasalanan tamo, bata mong karapat dapat magmasusi, karing banal na misteryo. Ginoo ikaing alanganggang pari, ning bayong tipan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo ikaing mitalakad kaya kami, antimong mabiebato kim banal at templo ning Dios. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo ikaing ginawa kaya kaming kabalen, ding banal ning kayarian banwa. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. In Dios ang may lubos mayupaya, pakalulwa na katamo, at kim pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana kimbiye alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, binalik mo king kang balayan, imbiye alananga, kapamilatan, ning pambangon mo, kang Kristong kang anak, ibat king kamatayan. Patibayan mo sa akin kaming kasalpantayanan, at pasiknangan ning kekeng kapanenayan, kapilan man sana, may pagdudan, ing pangatupad daring kekang pangako. Itiadwan mi, king kapamilatan ning ginuming Hesus Kristo ang anak mo. Ang mabibiye at magari kambe mo, aning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning dapat taring apostol. Karing Aldoreta, dintangla king ring mapilan na Hudyo, iba't king Antioquia, ning Pisidia at iba't Iconio. Ikwarang ayam muyot ding tao, laban karing apostol. Pemasibas de i Pablo, at kelat kadde, luwal ning balen, inyang balara metene. Dapot milupong la, kaya ring alagad at kabang pilulupungan de, mi bangon niya at mi balik king balen. Itang tinuking aldo, ya ampon i Bernabe, mintala derbe. Kay baddang penaral ing mayap a balita, karin derbe, at kay bat dang menikwang dakal alagad,
Migbalik la karin Antioquia, ning Pisidia, kay batdang pepayindalan Listra, ampon karin Iconio. Pepasik nangan dalalub ting alagad at desnanda karin ing inusukan dalang manatili king kasalpantayanan. Kailangan tang dumalan dakal akasakitan, nga nang sinabi, bayo tamo milub king kayayaning Diyos. King balang metong karing kapulungan, tildulang makatwang talapanibala, at kambe ning pamanalangin, at pamag-ayuno, menikwarala king Gino, akarelang panaligan. Dinanan la Pisidia at miras la Panfilia, kay batdang penaral ing amano na ning Diyos, karin Perga, tinaglusla mintala karin Atalia. Manibat Atalia, miglayag lang pabalik Antioquia, nung nula kamumulan, mipabanalan king grasya na ning Diyos, para king obra, ngeni ikwara ng lubos agampanan. Inyang mirasla Antioquia, tinipon dala ring miyembro, ning kapulungan at belitarangan, ing sablang depat na ning Diyos, karela, at nung makanano ning biglat ning Diyos, karing pagano, ing dalan payunturo king kasalpantayanan. Menatili lang malambat, kaya bera, ding alagad karin Antioquia. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Ding kakaluguran mo ipamalitara ing ligaya ning kekang kayarian, o Gino. Ding kakaluguran mo ipamalitara ing ligaya ning kekang kayaryan, o Ginoo. Maya pialub ing Gino karing sabla, ing keyang lunos, at siyo karing sablang dapat na, ding sablang lelangan mo, puryanda ka, o Gino, at ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ding kakaluguran mo ipamalitara ing ligaya ning kekang kayaryan, o Ginoo. Ipamalitara ing ligaya ning kekang kayarian, at ing kekang kayupayan, ing pamag-ari mo alang kapupusan, ari ka kapilan paman. Ding kakaluguran mo ipamalitara ing ligaya ning kekang kayaryan, o Ginoo. Parati king pupurian ing Gino, pabustan ing meto ketawan, kayang purian ing banal ng lagyo, kapilan paman. Ding kakaluguran mo ipamalitara ing ligaya ning kekang kayaryan, o Ginoo. Parangalan tayo ing mayap a balita. Ingino mantabe yake kayo, At keka antimurin. pamamasa, ibat king maya pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya keka, o Ginoo. Jesus nga na karing kayang alagad, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, babiye ko kaya kayo, ing kapayapan, aena kalupa, ning babiye ning yato. E kayo sukat mababalisa o mitatakutan man. Dimdam yung sinabi ko, makoko,
Dapat ibalik ko naman kaya kayo. Nung luguran niyo ko, sukat kayong tumula, king munta ko king ipa, uling ipa, may gitya kanako. Sinabi ko na itingin ni kaya kayo, payo pa mapalyari. Banpotang mapalyari na maniwala kayo. Eko na pakakaba pa, ing sabihan ko kaya kayo. Uling daratang ne, ing pamuntok ning yatong iti. Alayang upaya ka nako. Dapat daratang ya, ban akilala na ning yato, king kaluguran king ipa, at king daraptan ko, ing yuyutos na kanako. Mayap abalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Dimdamtamo king kakatamong ebanghelyo ngeni, sinabi na ning apong Ginoo, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan babiye ko kaya kayo. Nung lawen niya po ining sinabi ng Ginoo tamong Jesucristo, ating emphasis ketang ing kanakong kapayapan. Karin pa mo, akit muna na nanoy tang kapayapan ni nga pong Ginoo. Buri na sabihan natin niyang pamanaliwa, ketang kapayapan, abalo na ning yato. Anya sinabi na, siglungane pa, ing kapayapan, aena kalupa, ning babye, ning yato. Ne? Anya warning na ini, yun yung sabihan eh. Ing kanakong kapayapan, aliwaya, ketang balo yung kapayapan. Alayang binye positibong definition king kapayapan na amanuana. Pero at least balutamo nung nanoy ning kapayapan amanuana ning Dios. Iniya kitayang masala po king kay katang mo munang pamamasa. Ano nung ka rin, ikitdimdam tamo na ing alagad o apostol Pablo, ne? Pemasibas deng bato, ding dakal atao. Ne? Among Jesus' disciples, balo tamo isan Pablo, yang akit tamong mekad daralane ining kapayapan amanuana ning ginutamong Jesucristo among the disciples of Jesus. Ne? Pero ining kapayapan na ini aline pinotektan San Pablo against stoning. Alwaya kasi itang kapayapan na ito eh. Ne? In fact, ne? Nung basan tayo po ing second letter to the Corinthians, sasabihan na San Pablo, ne? Kukwento na lang San Pablo, dining pila niyang beses may kulong, pila niyang beses penasakit da, pila niyang beses may kipaglaban king kamatayan, and yet, sumangid na niti payapaya. Ne? Payapaya. Ne? At sinabi na 5 kanong beses king gamat da ring Hudyo may katanggap yang 40 lashes minus 1. And then 3 times sana pe malupalo dako berazibas dakong bato. 3 beses may sirayang sasakeng kong bangka. Ne? At kinailangan kong lumabas metong abengi at metong aldo king lalam ning dagat. Ne? At metong pa kukwento nala dingega na ganang dangers o kapahamakan na sinuon na. Ne? Sinuong na kailangan ng harapan. Pero in the end, sinabi na, karingega na ganang pamagkasakit areni, karening sleepless nights, nga na, king kadanupan at kauwan, thirst through cold and exposure. Obviously, nga na, all these hardships are hardly but would define as peace. Buli na sabihan, sumangid na rin you remain at peace. Ne?
O yan isasabihan ng San Pablo po kay katamo, na itang kapayapa na amanwanan ng ginutang Yesu Kristo. Na naman sinabing nakamanasakit. Na naman sinabing nakamasubok. Na naman sinabing ta. Actually, nung atsuki kayong kapayapaan ng Kristo, niya subukan na kung pilang beses, payapa ka pa mo rin. And that is precisely, I believe, yan daraladang kapayapan, ding alagad na ning ginutamong Yesu Kristo. Anya sinabi na pang San Pablo, karing taga-tao Korinto, I am filled with encouragement, I am overflowing with joy, all the more because of all our affliction. And probably po, o ini mo naman ng mekad, o ini mo naman ng disposition na ring marakala martir. Martir king kaya katang kasalpantayanan. Ano ka rin sumangid na nitang pamagpakasakit da kay Rela, and later on, Matela, wari, king kaya katang kasalpantayanan, bala mawari ating pang song of joy, king karelan labi, inyang gawan da karela ini, because they know, gagawan da ini, kaya bede nga pong for the greater glory of God. For so great, nga na pong Saint Paul, for so great is Christ's peace, that it conquers death. Sabi na po Saint Paul, death is swallowed up in victory. 1 Corinthians 15:54. So, ito po yung meto nga pwede tamong tandanan at bakalan niya ningal dong iti. Anya, inghamon kay katamo, pabustan tayang mangibaboy ang kapayapaan ng Kristo kay katamo. Pabustan tayang yang manimunang kapayapaan na ini. Because whether we like it or not, nga napin, hanggat mabibiyeta mo, mo pwedeng dumalan, pagsubok, mo pwedeng dumalan bagyo, kimbiye. Lakwas na nung susuyo ka king hapong Ginoo. Nakaman spared kareta. Sabi dapat din dakal, ning kahit po ta susuyo ka king hapong Ginoo, mas bala mo dakala pa. Ding mabibigay kang pagsubok. Precisely, your faith is tested then. Anya, nung payapa ka, dare-derecho mo. And in the end, you will be happy and peaceful. Kawangis dari San Pablo, ading aliwapang alagad ng ginutamong Yesu Kristo. Karamiang karela, meging martir, ng kay katang kasalpan tayanan. Amen. Kapatad, makatipon tangini, ban pagmasosyan, ing sentro ng misteryo ning kay katamong pangayat bos. Manalangin tamo, kimaligaya tang Ginoo, para kari sa bala tamong pamangailangan, at ing pamangailangan ning mabilog ayato. Nga tamong manalangin, Ginong men at bus king yato, pakiramdaman mo kami. Ginong men at bus king yato, pakiramdaman mo kami. O ibang malugod, tunay mo kayong liguran, anya binyeme ing kabubugtungan mong anak, ban ikabus na kami. Alilan mo't gawan malugod, ding may mutming puso, ipanalangin taking Ginoo. Ginong men at bus king yato, pakiramdaman mo kami. O maligayang Ginong Jesus, pisanan me ing krus, at may pakuka ka rin para kingke kaming kaligtasan. Saupan mo kaming mamusan, kingke kaming krus aldo-aldo, ipanalangin taking Ginoo. Ginong men at bus king yato, pakiramdaman mo kami. O banala Espiritu, inyang meteya para ke kami king krus, i Kristo, binyene keka ing mabilog ayato, ban pasiglan me. Manuknangan ka ke kami, at iturumo ke kami ing katutuan, ipanalangin taking Ginoo. Ginong men at bus king yato, pakiramdaman mo kami. O lubos mayupayang Diyos, saupan mo rin ke kaming pamuntok, banpisan metungan da kami keka, lasakan mo ring sablang sagabal, amanyagsag ke kami, at sisira king pamiyutos, ning metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. At bus king yato, pakiramdaman mo kami. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan, ring kapagnasan da ring sablang makayantabe, kaniting kaorasan,
ring kapagnasan a paralada, ring kaya katamong talapakiramdam king radyo, at talapanalbeking online streaming, karing miyayaliwang programa, ning kaya katamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo ning kaya katamong Archdiocese, antimurin, ing kapagnasan ng Juanito Katakutan, para king malagwan ng kapaldanan. Antimurin ring kapag nasanda, ring magnovena king Nuestra Señora del Rosario ning Fatima, iulino sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyango na bie, lalo na ing kaladwa ng Francisco Manuel Sr., Akil Buenya Flor at Caroline Uy, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoong menat bos king iato, pakiramdaman mo kami. Oy paming at subanwa, biklat mo ring pasbol ning alanganga para kay kami. Kapamilatan ning pamaglupig ning buktong mong anak king kasalanan at kamatayan. Ding panalangin ay nagyag ng ipayabot mikeka ning banal na espiritu, mipakibatan lasana kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ayin. Puri ka, Ginoong Diyos, ning meto siklupan, uli ni kekang kayapan. Tinggap niya ay tinape, mayang pangmikeka, tinape bungaling gamot. Ipuri ang Diyos kapilanman, uli kayang kayapan. Ibietala kaya gingain kamatamo, ingke katang sablang dapat at kapagmasan. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong dahon, matanggap la, rapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, ki kapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, ki ikasaplala tamu at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy pamimiglalang, tanggapan mo reting ayin, ay ba't king kaya kang banal na kapulungan. Ing maulang tula, babiye mo kaya kami, mirasana king kayang kaganapan, karin banwa, itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo man tabi kaya kayo, At keka antimurin, itasyo la ring puso yu. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo Dios tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid. Ing puryan ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon nukarin manogino, lalong-lalo na kaniting panahon ay Kristo ing Paskwa na miyayin niya. Ang patiyaing tunay kordero, amidala ko king kasalanan ing yato, at king pangamate na king krus, linubig na ing kamatayan mi, at king pangasubli na mebye, sibli na naman ing biyemi. Ulinita kamberi sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuknang ngaming kakanta. Katasan
kapining banaloy pa, ikay sibol ni sablang kabanalan. Ulinitay panigapumi, itugtog ming espiritu mo, anti mo ing titi pangambon, karetingayin mi, ban pabanala at parake kami, gawa na lang katawan, ang pondaya, ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang loob dinaon, imbyena, kimpamaylas ang pong kamatayan na, kinuha ning tinape, pe pasalamata na kat pinuri, piraso ning tinape, dinuwang na iti, karing disipulo na, nga na, kuanan niya iti kayungan, at kanan niya, huling iti ang katawan ko, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinuha ning kalis. Pasibayo, pe pasalamata na kat pinuri. Dinuwang na iti karing disipulo na nga na. Kuanan niya iti kayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ting daya ko. Ing daya ning bayo ampon na lanang gantipan. Amibubu para kay kayo ampon para karisablang tao. Baan kanita mi patawaran na ring kasalanan. Dapdan nyo iti kimpamigaga na kayo kanako. Pasyagtayang misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi, o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, darawon mi akekay ting tinapin ng biye, ang poning kalis ting kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaka darapan mo, ang pon sumuyo keka. Ikaming sanang misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, di puna na kaming antimong metong, ning banal espiritu. Ganakan may paing banala kapulungan ang makalaganap king meto yato. Ban may ganap ya kilugod. Kambenang i Francisco ing Papa mi. At i Florentino ing Obispo mi. I Pasiano ing Obispo Emerito mi. Di sablang pari ang pondiakono. At di sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman din kapatad mi ang minuna ng pepaynawa. Kimpihong kapanayan ng pangasubling mebye. Idala mo la di sablang mayango na biye, kimpakalulo mo, ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit, kimbiye alananga, pankambe ni Juan na Birhen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe rin Juan na Apostol, kambe ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kambe rin sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka, king keka banding panahon, apurian ng pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan na kambena at kaya, o Diyos ipang mayupayang tuto, kagumning banal na espiritu, pupurian da ka at parangalan, manggaman king alananga. Amen, 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 amen. Kang Kristo tinggap tayo ng espiritu ning pangayampon. Ngayon yan timong anak ning Diyos, mangangas tamong sabihan.
ampon ipatawad mo, ke kami ring salami ke ka, ang din pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, mga kami may sa ulting tukso. Ngunit ikapos mo kami, Ikabos mo kami kisablang marok o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banting kasopa ning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabiyos kaming alang kasasagkulan, kisablang kaligaligan, kabang panayan ng ponpagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos ay pami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan ko lalakuan ko kay kayo, at ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. E mula sana babalikdan ting kasalanan mi, nuning pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal akapulungan mo, at pamayapan ang ponpisan metungan me, agpangking kaburian mo, ikaw mabibiyan pon magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sana kapilan man kay kayo. At keka, antimurin. Kapatadi ang pangtaya king metong at metong ing kapayapan ning ginong sinubling mebie. Kapayapan po. Kasalanan ning yato, pagkaluluan mo kami. Niyo'y kordero ning Dios, niyo'y minalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayayaos king apuna ning kordero. Ginu, e kumatampang tanggap keka, dapat iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary of living in confusion.
peace when we live not in peace. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Grant me serenity within, for the confusions around are mere reflections of what's within me. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. If there's one more gift I'd ask of you, Lord. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online live streaming, makatanggap communion king physical aparalan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king at syuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ning penandit, era ka atanggap king sakramento, umekamuman espiritual, kening puso ko, kakawlanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emusana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, balikdan meng mitmong ganaka, ingke kang balayan, at kapamilatan dareting misteryo ning kaya kaming pangakabos, miras kaya sana, kiligaya ning pamanyubling miye. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya ke kayo. At keka antimurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos, alubos mayupaya, ing ipampo ning anak, ampo ning banal Espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, banluguran, ampon sa iwan ning Ginoo. Salamat, King Diyos.